apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kapayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Timyong lakay, agriing ka pa'y mandita. Ay nawaw. Apay ka di Elvi. Kita mga aging inanada tao. Imawag ni Mari Gladys. Adda ka no agaapa akaarubada. Masapul amang ibaon ka iti kagawad amang nawa kadakwada. Uno saan, si ka mismo timapaan. Nagkikinabil da ka di? Agsisinong bat da ka nung arudan. Amang ano inton madamdam akit agkikinabilan da gijay. Agsisinong ba't dalang gayam? Ay nawaw. Saan mo na grabe na ito? Apay atak-takin nakpailagmay. No kabaalan da nga nawaan na kita akaruba na. Nawaan da. Sana masapol nga yawag damin. Orayam nga raod nga kikinabil da sakbay nga aganawa ka. Ay nawaw. Adda ka matgayam dito'y kusina, Timyaw. Apay ka tinanang. Kunaklakit day no napan ka iti ayan da Gladys. Ay saan ka di nga imbaga ni bakit mau nga imawag ni Gladys king kwana? Imbaga na mutkit di. Matlagayam. Anya pa'y lang ay aramidam. Agsisinong ba't da kanulang may't nanang? Anya alaang mat nga ibagbagam si Katimyaw. Kas kapitan, pagrebengam ti mapan mga nawa kadakwada. Saan mo na grabe na jay? Ay na, pakpakawan. Urayam nga raod nga dadakas ama pasamak, sakbay amapan ka. Anya klase ti kapanunutan dayta? Anyat imbaga ni Gladys kada kayo nanang. Nagaapa ka na o dagiti kaaruba da idirabi ay. Ay nawaw, iti anya agampo ka no nanang. Di na amaw no anya tinangrugyan ti apa da. Ngam na kunana anak kainom da kanumo nga bet. Ay, naimbaglaangan ata saan anapan ni Dado ijay. Nakunampay, ang mga nunablak ayan meten nunapan ijay. Grabe ka no ayan nanang. Wan, pinangorda kanupay iti 2x2 di may sa akadwada. Ay, kaasimot ano kasta? Sa bali at talaga ti ipikto ti arak. Ngam no apay akay kayat dalat tamat. Gagangay ti mamartek nanang. Nakitam ti mata ni Henry si Katimyong. Ay nawaw. Saan pa'y bakit? Nananaw ti mata na ya. Nimisit ti igid ti mata na. Anya? Dinanog da kano idirabi eh. Nagkikinabil da kano. Ay nawaw. Awan na nga nawa ka nakwada? Siyempre, mabutaang dagiti karo bada. No si ka kumangamin tinapan, amangan no naanawam ida takapitan ka nga road. Kunak man no nagsisinong ba't dalang? Iso nga road tinangrugyan na lakay. Unay kamutin. Awan basol ko dita. At dabasol mo. Ay nawaw. Kasano ko mga dabasol ka? Sana siyak tinang ibaga nga aga-apa na niya. At dabasol mo tanagul ulimag ka. Di mo ida napan inanawa. Sa dino man ang tipapanam si kadadaw. Ay nawaw. Ada kay mo't gayam di tananan. Sa dino tipapanam kunak. Gaputawad ni bakit mo dito balay. Iranam metan ti rumuar. Ninanang mo't. Agawid ak mo't ladagos. Amangan mat no agiinom kay man ijayan. Saan mo't siguro may parit nanang? Nabayagan na din ang udian nagiinom kami. Pangaasim dadaw. Saan man aday taarak ti adda iti utak mo. Relax kay lang nanang. Kas na kunak itayan. Agawid ak mo't ladagos. Sa anak ngagbartag tamnawan may bagbagayo kanyak. Sigurado mo lang ah.
Ada ako, nanang. Pasensya kayon ano narabyanak. Anyat impaaramid tigayim mo kang kaya. Narabyan ka, Mike. Pinagbantay nak iti istor na, nanang. Ay, isumo lagayam Ti anak ko, nanang. Nakaturugan Di ka madanagan tapinakan ko makiday. Ni Dado ngay, nanang. Rimwar, itay pa'y agsapa. Ngamawan pa'y mo't anagawid. Ay, nawaw. Gapot na awanak dito'y balay. Inrana na mo, tirimwar. Day tanga raw ti kunak. Diyak kumapalubusan, ngam ipilit na mo't ti kayat na. Awan lat amok di tananang. Nabartek tumanin nga agawid day dya ang tao. Sapay kumaro mo day numabartek. Naimbag abigat yun, nanang. Kasta mo kang kaana anak ko. Si Mang Pagkada ni Dado di Rabi ay. Saan mo't, nanang? Saan ang nagawid? Diyak amo no sa dino tinagturturugan day dya ang tao. Ang lalaki di mo day di adado. Diyak mo no anya ti adda iti panunot na, nanang. Imbis nga agtrabaho ka, awanang taparikot mo tan ti papa iti asawam. Sapay la kumaata saan nga aggulaw inton agawid. Padasan na, nanang. Talaga nga isinak no kasta ti aramidan na. Saan asyak ti kalkalabanan day dya at tao kunak tumot. Nagas ang biyag ko, tinutulong kalakaman. Kasta ti mayat, Dado. Ay, nawaw. Apay nagpalakpak ka siya na, ha? Sino tinangibagakan ka ang mabalin mo ti agbartat, ha? Sino ka kung mamangibagay tirumbang ang amidag? Ha? Ay na, pakpakawan, Dado. Laklakayan kan, ngam kastapay lang ti kapanunutam. Apay, anya ti ikarkarit mo, ha? Ala, sige. Kung taram taridaw tapno maperdi manan. Anya manaday Dado. Nagawid ka anabartek sa ita, si kapay laag tinaturad. Di kayo makibiyang, nudiyo kaya't ni Madaran. Nanang, mapan kayo iti ayan ni Kapitan. Ay, apa? Agki daw kayo iti tulongkan ko, ana. Itugot yun ni Junior. Ay, awan maramidan ni Kapitan. Takrot na yung Kapitan niyo. Kapitan, tulungan na kami kuma. Apay, anyat napasamak na natsarita. Timanugang ko, nagawid anabartek. Anyat maraminak nung nagawid na nabartag. Anawaan niyo, Awa mo nga rudeng ganaasa o kapitan. Basapul samot ada kayo ti mga nawa keng kuana. Agsinsin nung batdan nga agasawa kapitan. Ay. Alaan niyo na ito anambar. Ha? No, kabaalan niyo nga anawain. Anawaan niyo pala. Awagan na kaming tulangin, nagkinkinlabildan. Anya? Ang mga nua palang tagasawa na ita. Ano pa iti trabaho mi nga agur-uray? Pag-aasiyo, kapitan. Kas nakunak itayin. No kabaalan nyo asulbarin, sulbarin nyo latan. Sana masapol at aktakin na kami. Nay, si gayam ti masabat ko, Mari Charita. Sa dino ti papanan nyo iti apom. Agpatulong kami kadagiti masiknan. Kadagiti pulis maray. Ha? Nabartek ngamin ti manugang ko kitila man araramidin nan. Ni Ana ngay. Ada ijay balay. Madama nga agap-apadakin lakay na. Saan ang makataray ta sigurado akamatin ni Dadaw. Ay nawaw. Ammo ka di ti anak ko, ti may papan iti dayta abanag, Maray. Napanak ijay barangay hall itay. Tagpatulong ak kuma. Ngam numero matintet ti kapitan nga anak mo maray. Urayan da samot nga dadakas ang mapasamak sa daaggunay. Anya? Ipadas ko ti mapan ag-report dita police station maray. Barang matulungan na kapay. Sapay medyo adayumat, Maray. Anusan amaray? Ang mga nutumaray di anak ko kat dangran ni Dadaw. Naimbaglaangan ta si Mangpot adagos dagiti pulis. Kat inalada ni Dado, nanang. Ay, wan nga rod anak ko. No awanda, asinulaangan ti pagpatulungan tayo. Narigat mo't akasarsarita ni Kapitan. Aywan, anyat imbaga ni Kapitan kada kayo, nanang. Numero matinted na. Anya? Ti
Ti kunana ket no kabaalan tayo kanu nga anawaan tayo. Saan ang masapul at taktaken tayo ida? Ay, no. Talagamot da ang kapitan, ha? Kasla takrot mo nga road. Kasta manen ti inaramid na, idinagaapa dagiti kaaruba da Gladys. Saan magayam ang mapang namnamaan day di a kapitan. Urayan dan samit nga damadangran sakbay at tumulong da. Ay, awan mo, Timyong. Ay, kasang-sangpet ko lang. Ngam kastamot tong ti ipasabat mo bakay. Apay ka day? Anyat ar-arabidin yaw kadagiti kagawad mo, ha? Ay nawaw. Anyat kayat masawain. Napan ka no ni Nana Charita ije barangay hall. Tapno agpatulong. Ngam cellphone number ka no matiintad mo kunkwana. When tapno nalaka akong tagendak. Agpudno ka man kanyak, Timyong. Takrot kan samot. Takrot mo't nga ibagbagam. Agpapada kayo kadagiti kagawad mo. Di mo nga minamo bakit? Imbes ada kayo ti kaasitgan a pagpatulungan dagiti kalukaran tayo. Awanon taagtugtugaw laeng met ije barangay hol ti ubraan nyo. Nukas jay kumamot nga adda agaapa ay katagpakita kayo Anawain nyo ida ano kasapulan. Saan matada kami tinangibaga nga aga-apat Kasta nga raw, awan ti aramidin nyaw, boy-boyain nyo laptaitan. Hay na, nakababaing kalaunay, Timyong. Apay manay nanang. Ay, sus, agindidi kapailaang dita. Ay nawaw. Saan kaya maawatan? Agdinamagan dito'y lugar tayo, ti inaramid yaw kadagiti kagawad mo. Ha? Amumpay ti kunada, takrot ka kanaw a kapitan. Takrot mo't nga ibagbaga na kita sa tao. Wan tasaan kayo mat kano nga ganawa. Anya? Mano a kalugaran tayo, tinagpatulong kada kayo. Ngam anyat inaramid yaw. Hayunay kantim yaw. Iso adiyo ida mababalaw, no ibagada at takrot kayo, takas tamot nga men, ti ipakpakita yaw. Sorry, bakit? Nakainumak lang iti dating aldaw. Pasensya kan, ngam nakadesisyon akon. Agsi na tandado. Diyak amo tinararamit ko, bakit? Uray anya pa'y tibagbagam. Awanin tagbaliw. Ay nawaw. Kasyang na kumamot bakit? Naasyan ka kadikada kami idi inaramid mo tikas dyan, No saan nagpulong ni nanang kadagiti pulis? Ang mga noan niya matan tinaramid mo kanyak. Please, bakit? Saanan? Diyak kaya't ti asawa asakit ti ulo. Mabalin ka ding agsarita ta, Ana. May papanitian niya, kapitan. I-delete mo, jay impulse mo iti Facebook. Ay nawaw, apay ko mga idilit ko. Awan karbang mangibaga at takrot kami. Apay, ilibakyo ka di, kapitan? Di ka man naging tutured. Saan lang ang anam na minsan ni inaramid yu ti kasjay, kapitan? Tunggal adda agkid daw ititulong yu, kat di yu mat-aksyonan. Urayan yun sapay mat nga adda maisagma. Sana put no na ita. Pasensya kayon, kapitan. Ngam saan ko nga idilit no anyaman ti impost ko. No saan kayo atakrot? Panaknakan nyo Agpakita kayo no adda parikot. Saan kay nga agul ulimag? Nakita ni Mayor ti impos ni Ana lakay. Anya, saan na mo taklos ka ni Mayor kay? Adda nang idanon kini Mayor. Ay nawaw. O sino tinagindanon ka ni Mayor? Di mun amon no asino. Ayun gayam, mapan ka kano iti opisina na tagsarita kayo. Ay nawaw. Anya nga iti ibaga kijay. Ay kat si kamutin at makaam nga agpalawag kun kuana. Kasano no dinakpat yan? Kasano no sermonan dak? No sermonan da ka. Ano sama, tapod numot nga datak-takrot mo. Saan ang mailibak dayta, Timyaw? Nakitak mait ang nagturong ni Kapitan ijay munisipyaw. Una, tapi naayaban ni Mayor Nanang. Anya, Saan laeng met ngamin ada tayo tinangaramidan na iti kasjay. Adu tayo nanang. gusto nga rod ano bagbagaan ni Mayor, bareng agnakametan. Naku nampay nanang. Narigat nga agpaiso no agul uli magtayaw. Wala, nagul uli tayo. Ay awan
ang mga no panunutin na husto ti aramiden na. Husto lang no pinaayaban ni Mayor, tapno mailintag na ti kilo nga aramid na. Kat, anya ti imbagan ni Mayor kun ka. Pinagsasawan nak bakit? Winarningan nak pay. Naimbag man, tadi na pinaayaban dagiti kagawad mo. Siya kano ti makamo ang makisarita kadagiti kagawad ko. Aramidem ngamin ti may parbeng. No adda agpatulong, agpakita kayo. Aganawa kayo no kasapulan. Di urayan nga adda madangran. Wan, bakit? Tapno saan matlaang apanunutan dagiti kalugaran tayo at akrot kayo. Dahil tapay ti may sa bakit? Nasakit tirik na tunggal ibagada at akrot kamay. Ibagad at akrot kayo Tadi kay mat ngamin agpakita no kasapulan da kayo. Ay nakababain bakit? Hay, talaga ang nakababain ti mabagaan iti takro, timyong. Adda kayo magayam nanang. Kasangsangpet ko laang. Naimbag man, ta sermon lang tinangag mo ka ni Mayor. Wan nga rin narang, madanagan naklaunay no may katak. Hay na, pag nakmam daytan, inton sumarunaw, aramidam ti pagrebengam kas kapitan, tapnusan nga griray dagiti kalugaran tayaw. Ay, nawaw! Kas maysa nga opisyal iti barangay, aramidem ti pagrabengam iti masakupam. Iti kasta, saan nga agriri dagiti kalugaram. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adak manayin, manang Adela. Ay nawaw, anya manan ti aramidam dito'y pagababanga Romel. Umayak lang makistambay manang. Naa, apay, awan trabahom aya? Awan manang. Kunak man nung nag-apply ka. Saan ko ngayon tuloy ta si Madutak? Inton sumarunulat na. Ay sos, saan anasaya at aday taagis istambay latan ti aramidam, ading ko. Italaang mo't manan manang. Anya nga italaang manan, kat no nag-istambay ka iti mano nga aldaw dito'y boarding house ko, idi napalabas alawas. Di ka madanagan, ta sa anak mo't analaaw. At da trabahok ita. Okay lang manang. Okay lang no iba tinak ng may sa dito. Ta sa anak mo't nga ubing. Agasamanday ta ginatang mau bakit? Tapno sana sayang tipleti Ay, ibaon mo man ni Romel. Dapay ngamin kargak anabate iti ayan ni Mariconay. Siyaklatan bakit? Awan ni Romel dito balay. Ay nawaw, sa di naman ng tinapananday jaya tao. Jak amaw. Saan mo't nga ro na nagpakada? Ay naapaw, adaman siguro nagistambayan na dita. Kasjay matibiyag akayat na. Tagis istambay lang. Ayawanan, nukas tala akanayon lakay. Iti kasjay nga edad na kat makatulong ko ma. Kumaa, hanggang sa bali mo, tiin-into na rin na. Kasla, adda kadwam iti kwarto ma, Adela. Ay na, adda friend. Sino ay day, Ti boyfriend mo ka di? Ah?
Boyfriend mo't asasawam syari. Nihading ko dayjay. Ay, kung nakit din ti boyfriend mo, ni mo gaya mahading mo. Ay, may manan din na pala po sa lawasan ka di. Ay, un nga rod. Pinagbalin na mutan at tambayan ti kwarto nga abangak. Kompleto nga minti makan, kan adda pa'y wifi. Masurunak nga rod, friend. Imbis nga agtrabaho tapno makatulong. Ay, narigat lakit di ti maadan iti kabsat nga istambay, friend. Naku nampay, friend. Siyak ti masiksikuran ang makakitkita iti kasjay nga aramidan na. Sige. Sige. Na gusto mat daytan apa nagbuybuyam Romel. Ay, wow. Agawam dito maraytan eh. Asidigan ti kalaban mo. Hoy, Romel! Ha? Nay, adda kang ba't gayam di tamanang? Gusto daytan apa nagbuybuyam kunak, rabeen. Awan ka di plano nga agawid Saan pa'y analpas ti buy-buyahaag Ay, manang? pangasim Sumapul ka kitdi ti pagtrabahuam. Tapno saan aday agis istambay ti ubraam. Awan naman nga ron pagtrabahuan. Ado ti mabalin mo apag-applyan no talaga akayat mo. Halawanin. Agawid akong tapno awanan ti ado asaom. Ay apo ka. Say-sayangam ti aldaw kadag ti bambanag nga awan matkas-askan na. Anyan tulawan ti masakbayam no kastalaang. Huston ti sermon manang. Agawid ak nga runan. Mabiit man laeng, Romel. Apay ka din na lang. Sa dino tinagapwap, narabian ka man na nagaway. Itaya ni manang Adela. Apay ka di. Ay, Lucas ta, nagistambay ka man ni tiayan ni manang mo. Mayat ti agis tambay jay nanang. Napigsa ti wifi. Kan libre ti makan. Anya! No addaak itayan ni manang. Awan pagparikutak. Tadda amin na masapsapol ko ijay. Ay, nawaw! Agbain ka mo, iti kabsat mo. Ano ko matipagbain na, kabsat kumot da dyan. Mabambanog ni manang mo ngagtrab-trabaho. Idinto asika, relax ka laang. Di mo urayan na maumati kabsat mo kan ka, kunak tumanay. Nalpasan tatang, naipastor kontinuang tayo. Nasaya at may nukasta, tapno saan nga iso paya panunutag. Mapanak manan itayan ni manang Adela. Ay nawaw, ijay manay. Mayat tagis tambay ijay tatang. Adal samad trabaho ni manang mau. Di mapan ko alaan ti tolbag ti boarding house na. Anya, amok ti pagtrab-trabahuan ni manang tatang. Ay una yan ti kasta Romel. Ngala, ang robot akon. Man ano nga min aya no diti balay kalatan. May mayat nga ron ijay. Libre ti wifi ken makan. No kayat mo ti kasta abiyag. Aggagaget ka. Saan ati nagbanukan ti kabsat mo tinamnamaem. Tadumteng to ti aldaw ama umaken ka. Mangantan, friend. Wen, anya ti drinks mo, tayalaan ka. Saanan, friend? Madimot laeng no innal daw ti soft drinks. Sa bagay, adda puntom, friend. Ay nawaw, niading mo samot dahi jay, friend. Anya ti aramidan na ditoy? Kita ma, paypayapayan na ka. Umay nang samot manan alaan ti tulbog ti boarding house mo. Ay, una yun day tao. Payapaya ma, ibagam nga isuti umasidag. Ay, plano naman siguro ti mapanagis tambay ijay. Wen nga rod, friend. Kay kayat namutag dagis tambay iti pag-abangam. Buludok man pa ti tolbag mo manang Adela. Apay, anya manan ti aramidam ijay? Di manang mat. Makisignalak laeng. Ay, makapasurun ka talaga. Alamot ten Di ka matanagan, ta sa anak mo tadugyot. Ay, saan aday ta ti pakasurunakken ka? Masurunak launay, taday tamoten agis istambay ti ubraem. Please mo ten manang. Ipabulod mo manan ti tulbag mo. Agsagad ak to, sakbay pamanawag, tapno di mo mat ko na. Ay nawaw, di ka mabisin aya, Romel. Saan pa'y nanang? Na, itaban pa'y. Nanganak itayan ni manang, sakbay ang nagawid ak. So anab sugak pa'y.
Ay, unay kan. Kasta, tibiyag akayat mo. Ay, namukla nga sermonan dak. Sana kumapay ang agawid. At least itayan ni Manang natal na ti aglawlaw. Manaw atawanan nga istambay ka. Di ka masayangan, ay Apay ko maamasayangan ak katagin enjoy ak matiteraramidek. Ay, naapaw. Ay, jak amon na talaga. Numabisin kayo, mangan kayo latan. Saan man nasyak ti pagpupudutan nyo? Ay, makamu ka madlangay. Nagrigat ka kasarsarita. Hello, Romel! Oh, nakaawag gamot Manang. Ada ka di masapol mo? Ayan titulbag ko. Aywan, inlemang ko itinangisit na sapatos mo, Manang. Ay na, naimbag kumamot no sung batam adagos ti awag ko. Pasensya kan, Manang. Kaririing ko lang. Ay unay kan, dandan ni maturugak dito'y ruwar. Sorry nga minin Intun sumaruno, ag-text ka adagos, tapno saanan amasapul nga awagan kapailaang. Romel! Romel! Nay, ada ka mo gayam, adila anak ko. Ni Romel ti gagarak nanang, iso ti kayat ko ang makasarita. Ay nawaw. Hanyat basol jay kabsat mo, ay anak ko. Kasanumat nga nanang, nagistambay idi na minsan nga aldaw iti pagababangak. Idi agawidak, inibus na matgayaman ti abastok. Agraman kwarta nga iduldulin ko, kinasayan na. Adnya! Nangibati pa'y iti trabaho. Di namat ko na nga inawan na, tinanganan na. Ay, naglokon da jay atao. Ay na, makapaasar nanang. Kaya't ko apagsasawan day dya tao. Malala, agtugaw ka pa'y anak ko, taurayom jay kabsat mo. Nukasta, awan dito'y balay? Awan, rimwar manay. Ay, diya mau no sa dino tinagistambayan na. Ay na, talagang aglablabas day dya kapsat ko nanang. Kanyat araramidam ni Tibalay, Manang. Imayak, takayat ka makasarita, Romel. May papanitan niya. Asino, tinangibagakin ka nga ibusam ti abasto a ginatang ko, Ay, kuha, Manang. Tijak pa'y kayat, kinasayam ti kwarta nga iduldulin ko. Nangibati ka pa'y iti aramidak. Nagdalos ka kumamot sakbay apimanaw ka. Ni Manang mat, nakapigpig sa ti sa una. Maibabay inakmot ano mang nagdagiti lumablabas ti kastang ibagbagam. Nukasta ti aramid mo, di ka mapmapan iti ayan ko. Ay nawaw. Ha! Jak kayat nga agis tambay ka iti kwartong abangak. Nukayat mo, agabang kamat iti bukod mo a kwarto. Tapno nawaya ka ang mga ramid iti kay kayat mo. Nawatam! Diwan, para day tala abanag nagaduti saom. Ay nawaw ka, Manang. Sa dino ti papanan nyo, Tatang? Iti ayan ni Manang mo, Adila. Mapantayo Ngapay ijay? Ay nawaw, nalipatam ka day nakasangay ni Manang mo ita. Aya, agsagana ka, mapantayo ka na nanang yaw. Nakayulatan, Tatang? Saan ka day akay kayat mo ti mapan itayan ni Manang mau? Iti lang, Tatang. Saan itan? Anya! Saan ka na sumurot ni Romel? Ay, bayam, no di na kayat ti sumuraw. At nakadidida nagkinaawatan nga gabsat? Kasano mo nga may day tarumel, manang gundaway mo amay sa. Anya? Ti panagis-istambay na, iti ayan di manang na, ti makagapaw. Tinakawan na kanupay, di manang na. Ay, saan lang aday ta? Inibus na pa, iti abastaw ni manang na. Sumudlagay, masana na mapan ijay. Uwin na, tagimura, iti sinirmunan jay kapsat na. Ay nawaw, anya ko matigumurahan na ngay kati sumot nagbidot. Oray asino mo't makaungat no kas jay ti bisita. Amok pa'y ijay putot mo. Adda punto ni manang na, angam, paya di na maamires, tibidot na. Nagrigat tuma da kasarsarita no daduma, ta nagado arason na. Friend, saan mo tinngam umay ti kabsat mo dito'y boarding house mo? Diyak mo't nakita, idi kasangay mo.
Saan nga imay ngamin nasakit tinakam na kanyak, friend? Anya? Sinirmunak ngamin, idi na minsan, tadyak magustuhan ti inaramid na. Idi kwan, gimurakit din. Ay, bareng makaamiris tulat taa. Bareng friend. Saan mo't lang ang nasayaat, no day talang agis istambay ti ammo ng aramidon, friend. Hay, naku nampay, friend. Husto laeng no sinirmunam. Iti kasta kat mailintag ti kilo nga aramid na. Madimot laeng ti agul-uli maglatan, friend. Panagkunam ka day ko nasaya at ti kastangar aramidam si ka, Romel. Anya ko mabibiyang ngayon ngay. Ay na, mapanan titawan. Ang maging kaita awan pa'y nagbaliwang may. Ninarang mo. Adalata ba na? Pangasan, ornosam ti biyag mo. Anyan tulaan ti panunuton dagiti kalugaran tayaw, tunggal makikita dati kastangar aramidam. Amok tiraramidag. Nakayukid di mo. Awanin na, ang mga no panunuton da, abinaybay anda ka. Oh. Agpanunot ka, tanasa papay, anak ko. Di mo urayon ang maisagmak ka sa kagnakag. Anya nga rudain ti planom ita, Romel. Diyak nga rudan mo talang. Kita am ni manang mau. Agpatakderen iti balay na. Wana ta damat urnong na. Nagagat ngamin ngagtrabaho. Sika ngay mag. Kastamlatan nga ingat-ingana. Awan planaw amang pasaya at iti biyag mau. Anya kumamatya mo ka trabaho ngay. Mabalin mo't nga apply ka iti short course no kayat mau. Wano saan, agtisda ka lata, nakaskan manang mau. Kasanumot na dyan datang. Kasaritam ni manang mau, tayo ti makaamaw no may papaniti kasta banag. Ang mga no kagura nakpailang datang. Ipaadas mo lata Sigurado adakkel ti may tulong na dayjayken ka. Anyat ko nam, Romel. Kayat ko ti agenrol iti tesda manang adela. Itaman pay. Nauma ako na agis istambay manang. Kayat kumutan ti agtrabaho. Sigurado ka kade? Ang mga nuinton madamdama kat agbabawi kanto. Saan manang? Sigurado ako. Kat, anya nga'y ti kayat mo nga i-enroll. Panag ko nam manang, anya nga tati may bagay kanyak. Ay kat si kaman kit din, no anya ti kapkap na kam. No anya ti kayat mo nga aramidan. Mabit lang, ta ipakitak dagiti mabalin mo apagpilyan, ading ko. Agyamanak manang. Sa bagay, manulang mat nga aldaw ti training. Iso ang masapul alala ingam, tapno maipasamot ti assessment. Kat, kumusta nga'y tilakad mo, ading ko? Positive manang. No kasta, naawat ka iti trabaho nga'y naplayang? Wan manang. Ay kat congrats ading ko, at damat lang ang pagtrabahwam. Ang minimum lang ti sweldok manang. May mayatan day tangam ti agis istambay kalaang. Sa bagay. Manayunan to day ta ading ko. No ita, ano sampay laang, at dan tulat ta. Wan manang. No hindi pa'y kumaadim nga kiti pamagbagayaw. Ay na, lipato mon tinapalabas. Tinapatag ita kat naka-Ameriskan. Kan ar-aramidam ti kabaalam tapno mapasaya at mo tibiyag mo, ading ko. Ay, wow! Saan nga amin a sermon katapno mapabainan tayo? No maminsan, dagita a sermon ti mangilintag iti kilo nga aramid tayo. Iti kasta kat mapasaya at tayo mat tibiyag tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, wow! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan
liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaamo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Narabyan ka man, Joyce. Ay, pasensya kan Daniel lakay. Nag-overtime kami ngamin. Ay nawaw, overtime la ka na yun ay. Gagangay na Trabaho nga rod day jay. Nakababain met ano saan ko nga aramidan ti trabaho. Ag-resign ka latan. Sayang met no agresign da tao lakay. Sayang tinarugyak. Un atan agpasngay ka. Awan mo tanti oras mo ng trabaho. Tapno may pamaysam mo't ati atensyon mo kada kami iti anak ta. Pagpanunutak pa'y anaimbag lakay. Narigat met no agresign na kat pagbabawyak to. Narigatan nga taan nag-apply ide. Anya ko matipagbabawyam kat addaak mo't ngagtrabaho. Ag-resign ka kit din. Tapno adamot lang agluto ka nagdalos diti balay. Mari Joyce, pudno ka day. Nag-resign ka kanumay. Hay, Maririka. Nag-resign ako. Ay nawaw. Abay ngay Mare. Sayang mo ti trabaho. Isuma nga minti kayat nila kay kumare. Nang runa pa'y kat dandani akon agpas ngay. Ala, mabalin mo't nga ag-leave ka Mare. Ti kayat nila kay ko kat agresign na mare. No saan kong aramidan ti kayat na, sigurado nga agapa kami. Ay nawaw. Saan mo takasta ni Daniel? Di saan kayo pa'y nagkalaysa? Nakasingsingput mo't iday. Idi laeng mare. Idi nagsikuga kon. Rimwar meten ti dagas nga ugali na. Ay, narigat ta talaga ti agpili iti pakiasawaan, Mare. Adalata dagi ti agin sisingpad. Ngam no agden na kayo, rumwaran ti dagas nga ugali da. Ay, wan nga rod mare. Man-mano ti lalaki akas kanila kay mo. Hangam sayang, Mare. Sayang launay. Saan-saan ang nagtrabaho ni Kumarim Joyce bakit? Saanon, Philip Lakay? Ay nawaw. Apay ngay. Ay, nag-resign ka numay. Anya, sayang matano nag-resign. Sayang tinarugyan na. Ay, so kano mo nga minti kayat nila kay na. No, di na kano aramidan ti kayat nila kay na. Ay, aga pa da. Oo, na yan ni Pari Daniel. Di na pampanunutan na mayat ti trabaho ni bakit na. Ay, narigat ti agsasaula kay. Mabalin mo't nga ag-live ni bakit na no ang pasngay. Ay, santay nga amo No niya ti kapanunutan na, DJ at Daniel. Ada ko, Joyce. Nasaya at met ta nasapa ka anagawid lakay. Mutoy man ti chinelas ko. Nay, kat no asidagla ang matken ka. Ay nawaw. Ada ka nga ro may baon. Anya? Awanon ti ado asaw. Adoy. Nagyamanak. Oh, mangidasar ka mo ta, niti ka ta. Mabisina ka. O sige, ayaban kanto, inton makaidasara kon. Aday niyog kaw anatang, Diyos anak kaw. Nay, nagadunday tananang? Ay, nawaw. Ninayunak tamo ka sa pulam ti nasustansya amakan. Ay na, agyaman naklaunay nanang. Pasensya ka, no itala ang anak ka umayak. Hindi pa'y kumalunay sa plano ti agpasyar ang amaw nga da kay ti trabaho. Hawanan trabahok nanang. Anytime kat mabalin kayo nga umay. Ti trabaho mo dyan sintrungay. Awanin ananang. Nag-resign akon. Anya, nag-resign ka, kunam. Wen, isumat nga minti kayat nila kay kunanang. Tapno maipamaysak ka no ti atensyon ko iti pamilyak.
Nang runa kat manuabulan laangan, agpas ngayak matan. Ay, saus, mabalin mat, nag-live ka. Wen ako mananang, sana balay, taadamat kit din ni Daniel. Ti kunana kat iso ti agtrabaho. Ay, sapay la kumaa. Matakduran na dayta, anak ko. Oo na yan, Joyce. Ano sam ka di lakay? Sana ka makaturog no kastalaan. Maturog aglatan ni Salas. Sikat ti makaam mo. Kasanumat ngamin, inuras latan nga isang sangit ta anak mo. Madi nga rod tirik nana, di mo maawatan dayta aya. Kasanuak nga raw, nga da trabaho na itong bigat. Tapno awanan ti adu asaom, mapankalatan ijay salas. Ay nawaw, matnag pa lang amin. Makaparurot ti kastoy. Bigbigatan anapudot ti ulom si ka Daniel. Apay ka di aya. Agtal na ka man si ka, Joyce. Kita manapudot ti ulo kita. Di mo matngarod ibaga no anya ti makagapo. Sakla ka na yun ang ti mabampannog. Anyat kunam. Tapno ibagakin ka, nabanluga kon iti katatrabaho. Agrik-reklamo ka kaday ah? Hindi mo ngamin amot pagdaldala na kita ka. Saan lang asika ti mabambannog Daniel? No awan may tulong mo, nasaysaya at no agulimog kalatan. No agsasao ka, kaslaawan sir-serbik iti imatang mo ah. Nasurok dua atawanan nga gan anusak iti kasta pa nagsasaom kanyak, Daniel. Ano naman? Awan may tultulong mo kanya. Nalipatam samet asika tinangibaga nga agrisaynak. Sika tinangipilit nga agikatak iti trabahok. Takunam akabaalam ti agtrabaho. Ngam anya nga ita. Ha, jak maawatan ti kasta nga ugalim, Daniel. Kumusta ka, Mari Joyce? Hay, maistresak nga rod, Mare. Ay, nawaw. Apay, ada ka di parikot? Kanayon langan anapudot ti ulo ni Daniel kanyak, Mare. Ala, iti anya ka no mataga po. Jakman amo, Mare. Uray simple aba naglaang, kasta unay ti unget na. Ala, nalabos mo ti kasta, Mare. Hay, uwan nga rod, Mare. Manumat ti tawan ti anak mi. Ngam aging ga ita, awan latamot nagbaliwan na, Mare. Nalipatan na samet nga isu tinangibaga nga agrisay nak iti trabahok idi. Ay, sos, ikamkit di iti pagnakman na, Mare, marmarwam. Hay, panagkunak kat saanan nga epektibo ti kastaken kwa na, Mare. No agsasao kat kaslaawan sirsirbik ken kwa na. Panagkunak kat nasaysaya at no panawak latan. Ay, sika, Mare. Sika, ti makaam mo, iti mapaspasamak, iti uneg, ti pagtaangan nyo. No, anya ti amo mapagsayaatan nyo, iti anak mo, ay isulatan na, ti aramido, Mare. Adda aklaeng ditoy, amang suportaken ka. Itay paya makadlawak pari Daniel. Makadlawitan niya, pari Philip. At dan samet, parikot mo, pare. Masiksikuran nga ron, pare. Masiksikuran itay. Basta, nadagsan ti bakbaklaya kita, pare. Isumad lang ay makanayo na napudot ti ulom, Nga, pare, makaumamat nga minutad duma. Anyat makauma, pare. Basta, naibaga, sigurado adin akmat lamawatan. Ay nawaw, kaslasan damot nga gamam mo no kasta, pare. Nagtrabaho na kitin, pare. Di tan pagsaritaan, di may papaniti dahil abanag. No sinaan ni Mari Joyce day a Daniel ay saan akong amas daaw. Ay nawaw, apaya kastamot tanti bagbagam rika bakit. Ay huwan ta aglablabos mo gayam day a taaw lakay. Ada ka di inaramid na ka ni bakit na? Ay na, pagpupudutan na ka no nga rod ni bakit na, feeling boss ka no, ije balayda. No agsasao kat kaslawan sir-serbi ni bakit na. Anya, Wen, iso tinangibaga nga agresign di bakit na. Ita, agreklamo ka no. ay, nagilokon na dya pari Daniel. Agar-aramid nga raw. Kasaritak to man intong bigat.
Aywan alakay. Bagbagaam. No, ipangag na ka. Agam no di na amot mabagbagaan. Ay, may amlatan lakay. Oh, i-budget mo, Mag. Ay nawaw, umanay ayamat ti sangaribo. Kat no naibusan ti bagas, Daniel. Naitalangan, tinabati akwartak. Anya? Noan niya ti adda, iso ti i-budget mo. Wan kaya, at ito'y tinabati ang fried chicken. Isulatan ti sidan tayo, iti anak na. Iti kasta kat makatipid tayo. Naa, si kapay lang ti adaganas na nga agsa o iti kasta kanya? Siyak ti mabambanog nagtrabaho. Iso di kagbalin na demanding dita. Tapno ibagakyan ka, si ka tinang ibagang agrisaynak. Ita, agreklamo ka akasta. Agtal na ka man. No kastoy matla ka na yon, pumanaw kamilangan iti anak ta. Kabaalak ti agtrabaho para iti bagik. Pagan anok ngay takwartam. Ay, unay kayo mutan. Panaknakak akabaalak abyagan ti bagik kan ti anak ko. Nga oray awan ti tulong day a Daniel nanang. Ay, saus. Apay, saan ka di ang maala day-tay? Tinasaya, tasaritaan. Ay nawaw, saanan nanang. Naibusan ti pasensyak para kinkwana. Kasano nga ro doon ti anak yaw? Kan pagtrabawam ko ba ka nabayag mo tayo na nag-resign ka? Aga brudak nanang. Ano ya? Aga brudak tapno makaurnungak. Jak kayat ti agbalin a martir para iti dayja a Daniel. Jak lakit di maanusan ti kasdi a klase ti asawa nanang. Agabroad ka gayam. Wen, pudno ti indanon dakin ka. Apay? Mabalin mo't nga urnusan ta ti parikot iti nagbatan ta. Bakit? Ay nawaw, awanan Daniel. Nabayagan a dinadaal mo. Hindi bakit mo't baliwa ko ti kasdiyang ugalik. Saan akong nga gisawang iti pagsakitan tinakam mo. Saanan? Nakapangedeng akon kat saanan nga agbaliw dayta. Kasano nga rudan ti anak ta? Sino ti mga sikasogen ko na? Adamot ni nanang, iso ti pangitalkak iti anak ta. Jak kayat ti agbalin a martir, Daniel. Saan ko nga isugal ti biyag kan masakbayak iti lalaki akasken ka. Nagamrod mat gaya mo ni Joyce, paray. Wan, paray? Awan nga roda na, paray. Pinanawan na kan. Desisyon na mat na dyan. Saan ko mat ngayon baon nga agabrod? Nagabrod, kapo itaramid mo. Sana nasaya at ngan anderam ti asawam, pare. Noon nakatumpong kay ti babae anatured, kan sana martir, talaga panawan na ka. Sa balay ti panawan nitaan, pare. Anya? Adda na ti babae anatutured, kasi ti asawam. Medyo madanagan ak nga ron, pare. Kasano langan, amuna iti abroad. Kasano aklangan. No nagsingsingpet ka lang kuma, saan ka kumangagparikot ita, pare? Ang manyagay, kaya't nasakit mat ngamin ti panagsasaw mi ti asawa, mi dagdenden na kayo, pay. Imawawag ka din ni Diyos kada kayo, nanang? Unmait. Apay ka day. Kumusta ka no, ti kasasaan na di abroad? No kasta nga agsasarita kami ka madlaw ang naragsak mait. Ang mga noda na amuna ichay. Ha? Anyat ko nam, Daniel. Amangan ko naknod sa bali amang paragsakin ko na ichay, nanang. Ay nawaw. Tila mapampanunot mo mait. Nuda kayo ti salbsudag. Okay lang ka day, ang makiasawa man na ni Joyce, iti sa bali. No may papan iti day taabanag. Ni Joyce, ti agdesisyon. Sana gapaw ta konsentidura nga ina. Gapaw, ta isulaang ti makaamaw, noan yaman, ti nagdalanan na, kabayatan ti panagdindin na yaw. Anang, Masino ako mga yamang ibagay ti rumbang nga ramidon na. Kung saan mo asyak, tinakapadas kadagiti, nagdalanan na. No, kasapulan na pagsaritaan yaw, ti may papaniti day tabanag. Aramidon yaw, anak kaw.
Joyce? Nay, unay kan mare. Kasla naklaat kamat ang nakakita kanya. Dakkel tinagbaliwa, mare. 2 taon mo lang ijay abroad ng... Allah! Kasta talaga mare. Uray mabambannog ka iti trabaho no awan ti asawa asakit iti ulo. Saan ka amalo siyang? Undayam, chocolate para ken ka mare. Allah! Agyaman ako na'y amare. Agad, anya ngayon ti plano. Agsubli ka pa ijay abroad. Aywan amare. Agtrabaho ak iti duwapay atawan. Allah, kaya't kumuti agabroad, mare. Ang mga no di nakapalubusan ti asawa, mare. Nipilip pa iti kunam. Sigurado nga manugot da ijay, mare. Nangruna pa'y ka para lang mo ti pagsayaatan ti pamilya, me. Ay kat pagsaritaan nyo pa'y anaimbag ka nila kay mo, amare. Saan analaka ti agabrod? Nag-aawid ka mo't kaya man. Nagbakasyon laang. Hindi mo mo't imbagbag ang agawid ka gaya mita. Iti anya kumaaga po nga ipakaamok pa'y laang ken kati may papan iti panagawid ko. Gaputa siya ti asawam. Tumal na ka man, Daniel. Ay nawaw, saan kumamot a kasta? Bakit? Ti ko nam siguro kat makontrol na kanya. Ti ko nam kadi kat ipalubos ko abad da kamanan ti kinataok. Saanan, Daniel? Saan akong ngagsubli iti sitwasyon na kasjay? Kasyan na kumamot. Bakit? Idi awan ti trabahok, inparupam nga awan serserbik nga asawa. Nagado ang nagsasakit abalikas mo. Jak ipalubos ang mapasamak manenday ta, Daniel. Bakit? Agbalbaliw ako. Panunutak pa'y anaimbag. Narigat lakid di ti mailawlawan manan. Ay, anya nga raw ti maramidan tayo. No kasta ti desisyon na. Kasanon ti anak minanan. Uray saan kayo ngagdenden na? Mayat latamot ti biyag ti anak yaw. Tidna patag kat saan yaw. Abay-bayan ti anak yaw. No magkiasawa ngayon ni Joyce iti sabari. Ay, panagkunak kat awan day tay ti plano na. Nariga mo lang no, pilitom jay tao. Saan kay ngagbali na naragsak no, kasta lang anak ka. Urayom latan no kaanaw, mapagawan na ka. Nanang, Awan, sir-serbi ti kumplito a pamilya, no awan, ti respeto yaw, iti tunggal maysa. Tilang anak yaw, ti kasay. Nay, ulitok manay na. Urayam, no kaanaw, mapagawan na ka ti asawam. huwan nanan. Pagadalam dayta, taintun sumarunaw, di ka aglablabas. Ay, nawaw! Respetuam ti asawam tapno agtalinaet ti ragsak ti pamilyayo. No nabannog ka, aginanaka. Di ka agdarasudos. Di ka mangisawang iti makapasair a balikas. Tapno maliklikan ti saan a pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! O sige, awagan naktulad tano saan ka busy, wan.
Agan-anad ka akanayon dita. Bye! Ay da, naggana sin no kastoy akanayon. Kasla balasang akmanan iti panagriknak. Anyat ko na yun, nanang. Ah, nay, nagawid ka maggaya min Aileen anak ko. Itay pa'y, nanang. Asino di kinasarita yung iti cellphone nyo? Ay kwa, Ni uncle mo day jay. Asino nga uncle ko? Ni uncle mo nga day jay abroad imawag kanyak. Kasla agul-ulbod kayo, mat nanang. Ay nawaw, saan apay ko mga agulbudak ngay. Amangan mat Ay, no. pupunaan kan. Kamali ti pampanunutan maipapan kanyak. Apay nga rod a defensive kayo. Wen ata wang dakis nga aramidak. Amok asabali man ngaminan ti pampanunutam dita. Lodanak man mariis ka. Ay nawaw, kanayon mo ngagpalod ka, Marisimang. Asinaw ti katetex mo, ay. Ay kwa, si kaki dimot. Awan, agpaludak laeng. Di ka naglibak, Maray. Idi pa'y napalabas a bulan a madlaw ka, Maray. Sige, ibagak keng ka, ngam sikrito talaeng Anyat ibagam aya, Maray. Busy ak iti boyfriend ko, Maray. At day ubing a boyfriend ko. Ibaga kong tap na among. Anya? Naambok iti Facebook, Maray. Taga ano, Mag? Saan tayo akalugaran? Taga Manila ka dumay. Ay, unay kan, Maray. Amangan mo nululukwan na kalaang. Saan ba siguro, Maray? Nay, kita Maray. Ado tinangag ko a drama may papan iti kakastabanag. Love is scam kunada, Maray. Love is scam nga ibagbagap, Maray. Saan nga scammer ni Roberto, anya? Kumusta ka matan dita Manila, Roberto? Agparikutak nga ron si Mang. Ay nawaw, apay may? Ada ka di parikot mau? Adda nga ron. Anya ti parikot mo aya? Ibagam tadumngegak, ken amangan no matulungan ka. Awanan ti pagtrabahoak. Kasano nga awanan? Nabangkrap nga ron. Awanan ti gatang ko iti karag dito. Kasano akpaya dita? Ay, kaasi ka maggayam ano kasta? Wan nga ron. Awanan nagpangalagi ti kanag. Amangan no adda extra kwartam dita. Pabuludan na kumapay. Manuti ka sa pulam aya. Sika ano mano ti may pabulod mo kanyak. Kasano ang maipawit ko kang kangay? Isend mo latan iti Gcash Jak mo amo no anya day ta Gcash. Agpatulong ka karag iti amam. Talagang amin nagipit na tao ita. Bayan agtumot lang. Sige, urayam nga raw ta ipasin ko. Kaasi ka moy. Busy ka kaday, Aileen anak ko. Saan mo tunay, nanang? Apay ka di? Adala ko masalod-sodek keng ka. Ay nawaw, ibagayo latan no anya dayta, nanang. Kaano nga ta nga agpawit ni manong mo adines? Ay, dayta tijak mo, nanang. I-message mo man anak ko? Ay nawaw, mabalin mo't nga i-text yun ni Manong. Si kalatan sigurado asalud-sudin naman no pangusarak iti kwarta. Pangusaran nyo ngamin iti kwarta, aya. May saka, Mike. Basta ka sa pulak ti kwarta ita. Hello, Manong. Adda ka din ni nanang dita. Awan pa'y, di pa'y mo't nagawid, Manong. Ay nawaw. Sa dino tinapanan na. Adda iti ayan ti kumari na. Salsalud-sudin na nga rod, no kaano-kano ang makapawit ka iti kwarta. Intun migat pa ilang ating ko. Pasensya kayon. Naladaw tatangamin ng usarak iti kwartak. Okay lang, Manong. Saan kami matkit di nga agbisbisin kininanang tadamot sweldok agastusan me. Si kanti makamo amang ipalawag ka ni nanang ading. Kapilitan, Manong. Di namot ngamin kayat ti agtext ken ka. Masapul ka no asya. Adto yun ti kwartayo nga impawit ni Manong, nanang. Ay, agyaman anak ko. Kitaan nyo mat ngamin, Saan atila pangigas-gastusan nyo, tapno saan asayang ti kwarta. Amuyo mat anarigat ti trabaho ni Manong ije abroad. Wait, ambok data.
Saan ang masapul nga ibagam? Palagi plaeng, nanang. Ditakan, tadapay papanak. Ay nawaw, sa dino mangit, nanang. Iti ayan ti kumarik Ijayak manan nga agtambay. Mayat ijay ta prisko ti angin. Anya? Nay, sa dino tinagapwa marisimang. Iti istor da biren nga maawang magayam tao ijay. Kasar ka no ti kaanakan na itamaray. Isu mo ilagayam ang nakarikap ti istor da. Anya ti masapul mo kenkwana, aya? Agpa Gcash kumangam awan damay. Amangan kunak no ada Gcash mo di tamaray. Agpakas inak kumataisin ko ti kwarta abulbulodan ni Roberto. Ay nawaw, pangaasim amaray, di ka agpalukaw. Agpaloko man nga ibagbaga maray. Kasamay. Apay nga rod nga ikam iti kwarta day ja Roberto. Sukatan ng tumulaang maray. Ay namaray, awan lat amok dita. Di kag dengdengag iti drama aya. Adaw dagiti babakit amabikbiktima iti love scam. Iso nga aganad ka maray. Relax ka lang ka di maray. Saan dak alukwan ni Roberto niya? Sa bali ni Roberto. Nalaman nga raw maray. Ibagam kun kuan na tagawid dito'y lugar tayaw. No talaga nga ay ayaten na ka. Narigat ti mabiktima iti love scam maray. Amangan no pagbabawyam to dayta. At tuyen ti gatgatangam amantika ay lay nakaw. Agyaman naklaw na nana. Ay, addaman gayam kayat ko asaludsuden nana. Anya dayta nakaw. Amuyo ka din no asino ti katetex ni nanang? Ha? Kanayon ngamin ati cellphone na ti dumdumugan na. Saan laang adayta? Nalakapay ama ibus ti kwarta nga ipawpawit ni Manong Dennis para kan kuana. Ay kuana kaong. No adda amuyo nana, ibagayo kumakada kami. Di mi kayat ama isagmak ni nanang ni. Mala, ibagak ti amaw. Ngam di mo ibagbaga asyak tinangidanon kan ka, Una na, secret na naang. Nainlab ni nanang yaw iso akas tiyay. Adda ubing a boyfriend na, kat isutik ikan na iti kwarta. Anya? Adda ka magaya man, Aileen anak ko. Muto yung tamantika tamangigisaak itinatang. Agpudno kayo man kanyak nanang. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan. Adda kanumot ubing a boyfriend nyo. Nay, asino mo tinakadamagam iti kasta? Basta, adda nang ibaga kanyak. Isu ka di ti makagapon no apay analaka ama ibus ti kwarta nga ipawpawit ni Manong Dennis kada kayo? Ay, kwa. Pang-aasi yung ananang, di kay agpaluko. Di yung sayangan ti kwarta nagbanugan ni Manong. Ay ayatek ni Roberto. Manu atawon meten abaluak. Dakas ka di ayan o agayatak manan. Saan adakas? Ngampilin nyo kumamot at ilalaki apud no amang ipatpatag kada kayo. Nupud no man nga ay ayatin na kayo ti boyfriend nyo nga ibagbagayo. Alaman nga rod, ibagayo, taagawid dito'y balay. Traidor ka magmaris ka? Nay, aseno ti traidor maray. Sika! Ay nawaw, di ka maawatan maray. Amaw kasi ka tinagpulong iti anak ko kay. Nay, di kag pabaso lakas taa. Sika lang matinang ibagak iti sikrito. Awanan sa balay. Sika lang. Isong amuklatan asika tinang idanon ka ni Aileen. Anya? Manipon ita, Friendship Ubertan. Kagurgura kalaunay iska. Agyaman nak tainawagan nak Manong Dennis. Apay nga niyatin ko, Adda na patid nga ibagakan ka. May papankin ni nanang. makapadanag kamay. Adda boyfriend ni nanang Manong. Anya, boyfriend ko na. Ubing kano. Ipawpawitan na pa'y iti kwarta. Asino mo't na ita lalaki? Ay, day tatijak among. Binagaak ni nanang. No talaga mo't lang nga ay ayatan day a boyfriend na. Agawid dito'y balay. Ngamawan mo't nga agpakita, aging gaita. Kasaritak man ni nanang? Awan dito'y balay Manong. Rimwar manen. Kontrolam latan ti itad mo nga allowance na. Tapno awan maitad na akwarta iti boyfriend na kuno Manong. Magbagam ni nanang dita
Abangan mo't ni scammer na ita lalaki. Wan manong, inaldaw mo't ket di apalpalagipak. Ngam no daduma, sumungbat. Ay ayatan da ka nung titunggal maysa. Pasensya kan, Roberto. Kasano nga rudan na ita? Awan pa'y maipawit ko a kwarta keng ka. Ikat ipamuspo sama. Nagkariga kanyak sa ita, di maramidan. Awan nga rudan. Saan mutan amang ipawit ti anak ko nga OFW? Nya ka na ya. Lumasapol nga umutang kapay lang, aramidam. Gumura da nga rud kanyak. Ay ayatan na kariwan, no? Mala, mabitla ang tagdiskitarak tapno awanan ti adu asaom. Awanan maipawit ko. Dakkelan ti utang ko dito eh. Katsika, di mo pa'y binayadan dagiti binulod mo a kwarta kanyak. Agwinaswas talatan. Nay, apay ngay akas tamot tan ti bagbagam. Kasano ngay dagiti utang mo kanyak. Sardangan na kon, nawatam. Di ka makaawat mat. No umutang akmanain, awanan Mailumlumak mat iti utang. Bayadan pa'y nga umuna dagiti inut utang mo a kwarta. Roberto! Roberto! Awanan. Inidip na matay ti cellphone na. Ay, kasano pa yan ang makabayad ak iti utang ko no kastoy laeng. Pudno ka di nanang, imutang kayo kin ni Suset. Ha? Naranaak ijay paradaan itay. Nangus-usaran nyo iti kwarta nga inutang nyo kankwana. Kat saan kayo mat nga agas-gastos dito'y balay. Ay, kwa nga bin anak ko. Di yu ibagang nga imutang kayo para iti boyfriend nyo nga ubeng. Nailaw anak ko. Nagkarimo nga min kanyak abayadan na. Patpat dyan nyo mat. Iti kasta nga edad nyo, kat agpalpaluko kayo iti ubeng. Saan ko nga gagara, anak ko? Nagayatak laang may kamali ka di ayat ti agayat. Kamali ano pa ka isagmakam. Ay nananang, agpanunot kayo kumaan na imbag. Kunaklakit din no imbreak yu day a Roberto. Saan mat kayam? Ala, itay yu ti number na tasyak ti makisarita ken kuana. Awanin manong, naurnungan ti utang ni nanang dito eh. Kasano na orno nga din ko? Taimot utang para iti boyfriend na kuno. Impadas ko nga inawagan, ngam saan matan ama kontak ti loko. Anya? Diyak amo no anya ti aday ti kapanunutan ni nanang. Ayan yan ni nanang. Agar-arami di ti pagparikutan na. Ay naku nampay manong. Manaya ti utang na dita. Medyo dakkel matan Isend ko ti lisnaan kan katapno makitam. Oo na yan ni nanang. Kaslasan ngagpampanunot. Ti amok kat awandan iti dayja a Roberto. Tagayam inlimod ni nanang. Anya nga ita. Danda ni mailumlum iti utang gapo iti kalukwan na. Anyat masapul mo maray. Kunak man no kagurgura na. Pasensya kan kadagiti dakes ana isaw-sawang ko keng ka, mariis ka. Husto kayaw. Darigat ti agtalag iti sabali a tao. Nangruna no sa antay nga amamaw. Wanmat nga main maray. Oray to pa'y dagiti am-am mo tayaw. Kat saan ang mapagtalkan no daduma. Awanan maray. Naurnungan ti utang ko. Impasubunak day di a Roberto. Siyak mo't utu-utuak. Anya ngay ita. Siyak mo laang ti agparikaut. Dayta, ti bagbagaken ka idi maray. Adumot tinangag tayo a drama may papan kadagita a love scam. Ngamno apay an na-scam ka pay lang. Wala ata yung paggarup ko anapudno ni Roberto kanyak paray. Masapol pay lang ang mapasamak kan kasakbay nga agnakam ka. Angam kasta talaga. No daduma kat narigat ngamin ti mamati no saan pa'y anapadasan. Pasensya kan, Dennis, anak ko. Kasano nga ruda na makabayad kayo iti utang iyo?
Awan mo't nga rod kwartayaw. Jak amaw anak ko. Imbes nga igatang yu ti masapsapul yu ti kwarta nga itid ko. Saanan ta pagbayad yu lakad nga rod iti utang yaw. Dayta nga raw ti bidot ko anak ko. Luapay nga min na nagtalik kayo andagos. Kat saan nyo pa'y mo't na nakit-kita di tao. Kaya't kulaang may't amarik na ti kunada nga ayat. Mano atawanan abaluak. Una, ngampilyan nyo kumadya katawunan nyo. Kan lumabalin, jay kumaamam mo tayo. Kas kumakan Tata Norman. Anya, Nasingpot mo't ni Tata Norman kay. Kan at least makasigurado tayo. Asan ni scammer tayo jay. dinakman ang awan si ka, Dines. Nalpasan, fully paid amin ang dagiti utang yun, nanang. Ay, ang yaman naklaunay, Aileen. Di yun ulitan ti kasding inaramid nyo. Ginurayo pa'y ni nanais ka, idi impulong na kayo. Jak ni damdama alukunak day di a Roberto, anak ko. Pag nakman nyo day nanang, saan nagaputa nag-I love you kada kayo, kat patsin nyo matun. Adu dagiti manang guntaway at tao ita. Iso apang nga asiyo tadi kay agpaluko. Wan, anak ko. No kayat yu ti makiasawa manen, ni Tata Norman Latan. Apay nga umadayo kayo pa'y lang amin. Agpada kayo, mat kan manong mau. Ay nananang, secured kayo kan Tata Norman. Nalawat ti dagaday jay abaak. Sanan, abangan no panunutin na at idagana ti kayat ka. Ala, adda kada kayo day tananang. Ang pang-asiyo laang tadi kay agpaluko manan. Ay, nawaw! Di ka agtalak iti tao asaan mo nga amam mo, nang runa pa'y no kwarta ti saritaan. Ngamin, itapanawan, adu dagiti tattao amanang gundaway. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.